Testale, tense get to and guidance la people like shoot a moment of gratitude. Kiranzo Yehuda, Putangala like, any comment, chidu, share, chidu, yendung the Bato share, chidu, any subscribe, chidura, any hype tang to super thanks tang to this sang my any. Ape similar pay Q sidra, any muni gita reading chigo digi, me mambochilla, pingy, yosare, langaranga pay, ganang, shukchimbuki, you do the Kiranzo Yehuda, Puta support. Now what the lagging company to chill and share any reading the carry lana tarik sangine. Sumchu barla kiransola karigari chungidu on the color reading la share ani namgi nange machu reading chigiora ani kasan tiwane yang ala meli bidurangi machu mangda shegi madin tunda chiki reading chelani meli idrani dindida. Okay, in the years, some slada can audience kini kalore demand re any messenger re ani di in the day to the day ki ani to the reading chigi in tada to the la did you should sign in Sumju la shay Kajilanada Nimachu Doctor Chagdura and Kajilana next to the Lanima 20 30 Bardola Nimasuma Shlamudadi doing the reading che and next our name to the Dagi Taka Sutu Chigi la share okay ani Tanda Talim Tila ani 22 ne 30 Barla Kiranzala Karagar Chigidu the color reading la share ani Kirangi Lodak Chewa Lang Tak you took Julie by Nani into the Kirangi Chidure Lanishway ani the next tilla ani part to lire ni Lama de la part to Nindum part to lire Lanishway okay ani Namun Tarada Korim Chenera Tambochiwani Kotsuya Ani dandu shwechila ani kiranzo gachi tawa na monthly reading ra kiranzo gi mangche chi siksa yugire ine kisi kiranzo gi sensinang me bayina ani nge gi tanda description ala check che dara nge kiranzo gachi monthly reading tanda September month ki reading ani link sama nge description nang la shayu lan shwe yi tarik chonga ni shu tsangi bargi reading de kiranzo gi sensinang me bayina di nge yindung te ani description ala shayu la shwe yi Test le jiwala to so kinangi lo ta chiwa himba nangi ndundi kinangi chidu re lele chini mutu ni seal and share ani kirangi chidu tarik ni sangi ni sumchu barla kare kare chungidu odi kola reading yi lan share antambu kirangi current energy check chigira current energy kirangi tada kandedo chito desha okay celebration BQ kiranzo BQ simba Q desha na this chick da kiranzo ikari ne satisfaction do chik nanda lady yo thodura kiranzo gi chick lega do chi duba do chi recently kiranzo gi lega da chunju chi ne insigiri chibo kaji chi lega pe chibo do bya kaji chi pe chungjung do bya tende insigira ka dar lega ti chick do so be satisfaction ra ani result ya podun ani so BQ chung ani da ti chick celebration gi mood kang la BQ gi mood kang la kiranzo energy BQ kang la tingi do na PQ 약보치니 돼요. 저 땡기더라 계란zo라. 아니 계란zo Kashin yang changsa ra engagement dende kari ne insigirera dende party ende la visit chair invitation ende la visit chair o dende kiranzo current energy ende do shitungidura currently kiranzo pe shukya kiranzo gi pe shukya gidura ani kari soso gi je de chira namgyun gi lega ta kari chigi onde la pe kiranzo gi dugru tsundu shukchimbo ra soso lopcho ina lopcho la pe dena shukchimbo ti tugara danda current energy re da de kiranzo pe dena shukchimbo ti ani kiranzo yang lega chingi dende imbaina lega la pe now shukchimbo yang soso chik jangi skill ende jangyo na tendi la pe shukchimbo na soso nangni pe thakring buto ne lega chingi tendi insigir kiranzo ra lega pe kale gyap nangmi pinje yone thakring buto ne lega ra pe kale gyap ra kiranzo yeni chikala ore soso pe mise soso nangmi pinje gi mise yarge tangye do dala pe kale gyagi yo ato tendi do shtigidra Okay, ni yang kiranzo lupchog imbai neta tandani lupchong zo pe kali gyam change jo ka chila na future nya chi pe yak po kodu nangmi pinche gi future pe yak po suidu wa chi la cho de do pe sem shukir nira lega che di go de tingi du ani victory sure resha kiranzo mangche chi ra lupchog imbai neta result main ra the result pe yak po lia to dang ani chirang la go kap sawa and opportunity yak po and ra ya to da de ingirra lega chi ni imbai ne kirangi tanda pa do kare chi takchu ira ondi la lamdo gyoku pe yakpo chak kerangi ra dun tubya ondi do recently kerangi pe recently la na danda to de shi barda energy ra yakpo do de shi ya pe yakpo do de shi
kalauda kirang chik decide chera kashi yang property in the new tende successful cha ingire da kashi chik chidure da kashi na so leka khari chik chaga tone dup tende isira kashi nele ya tuya ra so suku thangbo megyo chik nasa doda naya doda chik recently nasa chungchung chimbo khari ne isira tende naya doda ra khari ne ma tuya an so pe yakpo feel chera o tende isira kashi chik leka pe yakpo tuya ra ani so idanda chik takchui chigi chira o pe yakpo tu ta kirang so chik current energy pe ning modu chirdan yo khari ni so danda kani ching ma pe dün le yo to dang ra yang so i khari chik takchui on di la dibu pe yakpo dün le to dang ra victory kang tar kirang ra kirang victory do ra kirang gi chik successful chawa ani on di yin kirang celebrate chawa ra kirang gi chitang ni khari la kali gap duri ke bon di la ra dibu yakpo thyo on di do current energy kirang zo cho di do chiting di ra khari to la kirang zo kali ga di la dibu thyn ani pe symbol la ganang kyu chorwa le chi me on di do chiting du current energy kirang zo pe yin che mudu yakpo do ne dagarang koya di ra mi lai ngazo mi lai de la goya di rang takta dura current energy yakpo do de sha okay ani ta kirang zo la guidance ra tari ni sangi ni sumju bar la kirang zo la guidance karili dura okay guidance la karili dula nara ani kirang zo gi da financial kang la tis kangi thigi yo a ina re da kashi gi chidu yang relationship la ra kangi thigi yo a ina ani kirang zo la guidance karili dula na ani tis chikra na help leya ra ni che chi this go chungi chi dam ni ra this chi help leya ode financial kang la kangi thigi yo ina ani so leka chingi ba ina da per na cha jana ra so leka chingi ba ina financial kang la kangi thigi yo na so post like ja she this chi promotion ti this chi ngala da de kangi thigi du di ngala this chi increment la do dang de yo ra da so da look to do yang financial kang la kangi thigi yo ina yang so gi da pingya dang this financial yak yu nge de yo ra din so la this ke ja she ngala de kangi thigi du ngala chong che de tu ba yu te ngala financial gala tende kangi thigi du is kese share che chila help liya an kira la help la ragi re la cha ra chi tu tambo kira ngi pa ke ja share ke ja share tu ngi ani relationship na la kira zo chik ma sam ma chamya do da pa zo this to pa shuri do da this kangi tende relationship na la thigi wa ina ani dia so this relationship gi kalaure ta so advisor and do da relationship gi coach and relationship gi chikli do da khala or psychologist to o den de do ni ra so this chik advice le ya da kang tar chik expertise ne ra advice le ya ani relationship yakpo khandi su do on di kolara on de da so la help do ine kirangi ask for the help ra on de tungi do da ra okay ani guidance chik on the resha kiranzo chidura kare thola kanye tigi wa ine ani che chigne ko chungin chigne experience yuni chigne this your discussion help liya on the tungi dura okay ani kiranzo la hangman li dura guidance niwa di kiranzo la hangman li du ani di indu kiranzo gi tanda pado kare thola chikali gyap shagi wa ine ra tela debu tungi sheda debu shukchimbo thongi meba ina an kirangi this chik tadang jedang jodang this kyuwa tang la nera tagarang da ngadi chik chega chugyu da nya chi lamro yakpo chu mindu nya chi leka di yakpo chu mindu ani nge samba nang shingi dibu tungi mindu la ni kenangi de feel chi yo ina ta di kenangi kawala jarjar da lop chu ina ra so gi lop chong da lop sen da de la charya re in relationship ina relationship kang la ra ta di kenang zo la guidance so la gare thola da da kanyi thigi du gare thola yakpo chu mindu di thola jarya da an kenangi ti chik jedang kyuwa tang relationship na laina keja shidang gyruwa tang yakpo togi mewa na keja shidang gyruwa tang ra leka to chi dugi mewa business to chi yakpo togi mewa na business chedang tis chi gyruwa tang ra advertise to tangi yo ina advertise tangdang tis gyruwa tang ra keja sik de tis chi beju tangdang khaga tang lai cho o de tis chi chedang khaga mandawa chi je lai cho o de li du da guidance kang la okay kenang zo chi guidance paying chi modu da disula go yu hago me so ta so hago cheda ra so di guidance te ye chi de de shala so jar ke hoje le jar da la so kare to la kangi ti don to la da guidance pe ya police ra ning jimulis ai kenan zo health kang la kenan zo semde mindu ra na pe poba chimbo keni desha kenan zo ra ani logo chimbo keni desha pe confident kang la desha mentally emotionally kenan pe strong tigi du semde komin do yang zo emotional fluctuate do chai jo ya ma mai bache pe strong pe kenan ra gala ore poba thombo chini pe emotional strong kang la digi du ra ani physically ne kenan zo pe active du da tis chik nasa den tis chik ngi thi yo ine game du kenan zo taking action ra nasa thogla ani kenan zo action len pe yak po chak to ya ra
physical pay health kala very good ra pe yakudu and mentally pay strong do yakudu ding kare tanda da next 22 ni 30 barla ra ni sangi ni sumju barla kiranzo pay emotionally strong de the pay strong de dura pe yakudu ta garang te gora emotionally strong to physically strong dura kala mentally am strong tagang tar kyanang zogi health kang la kanye doge tongi mindu yura ani kanye kisi yo ayine kanye dini ma den to ya kanye dila action lane to ya health kang la kanye ti yo ayina kanye dili ma den to ya action lane to ya o de tungi do tara kanye ne dile tu to ya ra simgi nasa lugi nasa khari gi nasa yo ayine kyanang zora ta emotionally ne kyanang zo this da kyu mewa ine da kyu strong che to ya ra ani mentally ne be strong che to ya ra kin kari ne khir to ya ra kali kari ne gya to ya o ne do physical health kang simdi mi do pya ko tungi do okay simdi kyuni ko mi do ani kyanang zo kanye thi di yo kanye thi mewa the best kanye thi dingi mai ne the next ni ma chu di la kanye mi do lan share okay ani kyanang zo gi da di career okay career kang la kyanang so be passionate career le ka chi gi ne on de la passion te ha jo da di che da nga pe kyu du khaji chi chi do ya passion sawa de nye du da ra ni ngala kare kale do chi khare ja o tuk ne nga jagi nga duri jagi la ja sem shuk den ri ki to ya ra ani super la ne pe kyanang zo la energy ra shuk chi boli to ya ra kare kin donglin che o to ne ngi chi gi la to ra pe kyanang zo my mental kyanang zo is strong te do di ni kyanang zo ge kale khare thwa ne 동미 지기 라니 키랑조라 career kang la ine kiranzo gita career da so career ra luptu chido career kare study ra lupchong chia dire ani kiranzo career lega chingi lega business kare gi to la ine tanganzo challenges and leadwa career la ra ti changmala nga dongling chigi la pe mental strong kin pe passionate ra pe energetic chini desha lan shia kiranzo career is very good career la pe apo desha okay ine kiranzo relationship la ra the relationship like kiranzo gi ti chik da na khalawre relationship la khashi chik ti chik confusion to chik li mendo sam chik do da this switch do hago maskari confusion li gi di anga hago maso da so hago ra da ti chik ta khande to chewo ina do ti chik khashi chik chi do inge da this confusion you go do chik ra thak che ma to ya to thindi tungi do ra relationship kang la le do ni ti chik thak che ma to di ang love life relationship ya in sigre ani family member ra so yin dok po thumu kari ne in sigre ra so ti chik tan da ti chik kenang gi thak che ma to wa de ni do chik de yo do chik do da di thak che ma to wa de kare kang la thak che do me nga hago me ra kenang zo hago ru ta ine next ni sangi ni sumju barla kiranzo la kari ungu dula na kiranzo gira relationship flow ta pe yakpu dura chita ne pe yakpu du simdi gomi da pe flow ga la yakpu du ine kare da ji flow ga la yakpu du kiranzo emotionally pe na satisfaction du da chita ne da pe yakpu du dura ta ine chik kala le ne thak che ma to ne de sha yo da di ne da kiranzo di thak che ma to wa di gare to la ne in sigri chik thak che ma to ne relationship na la thak che ma to ne de wa di kiranzo gi 22 ne 30 barola thak che to ye gi tyong du ra kiranzo gi kare dan da thak che to kare ga la confusion sha yo ne on di ra kare dan da next di ni ma di na la ni sang ne sumju par la kiranzo gi thak che to ge ra kare thak che to min du so ta da ra on di ni ma di na la kiranzo pe yak po che ne thak che to du chita ne relationship kirangi ga chola ta wa ne yak po du du de kyo ne de ge min du da yakpo pe do pama pinching to ne relationship kirangi pe yakpo du ani kisozo yin ro go choga kemi khari bai ne relationship kiranzo gi ra da sunyam do ta kirangi currently sunyam do time spent chi di nyam do relationship ta pe sop do do ya pe sop ra emotionally be satisfaction do kiranzo ra your ra yakpo do your relationship is going very good ra ine you are unable to decide something ra on the do chitingi do ine you are going to decide in this 22 in between 22 to 30 okay kirangi decide che to du kare kang la da decide che ma to ne confusion cha de ne on the decide che to do okay dim ko mindu ta chitan relationship bi pe ko do okay da kiran sala ge the advice ta kala ore this chik che dang ta dang gro tang la guidance ti ya police ora ta di so sam tang da okay ani kiran sala animal guidance ra animal guidance leave there. Okay, animal guidance for the jewel attack. Okay, tama ting kada. The animal ning chimachira. Lizard spirit redura. Dream the world into being rishra. Okay, dream the world into being the diga chinga zu tunda khari du tis chingye de tane lora.
Lizard spirit appears when you are called to let your imagination flow and dream something new. Inspiration is available to you now. If you are willing to slow down and let your eyes close a little, making it possible first in your dreaming mind and then in the world as you co-create with spirits. Okay, the lizard is spirit ki khare lagi dulana dream the world into being ra kerang ki this dream chia go chu lai cha this imagination tanga zo khalore imagination power this ya paran kerang ki imagine dam into jetu wa je lepala this freedom te lai cha o din guidance ti dura lepala ta di ung mar pe rigid mind lai ra danga zo di ung mar sama lepa khatsum ne khalore lepa ka ma sha lai cha lepala this dara openness te lai cha ani this dream je lai cha dream big ra ani kerang imagination ga la shuk chimbu do to wa je lai cha ani kerang ki the future in a din chi yungir ta din chi imagine je to wa ani jema imagine the reality will chat to is the into kerang imagine the body chi mind la imagine je go chu lai cha this chi samlo de zo tang go chu oh then do chi tungi do ani kerang zo chi do guidance on dire shani number 3 de thongi yo ana kerang zo chi de lizard spirit yang la kerang zo khaji chi lizard ko thongi yo ina ani kerang zo lo on de se chi yor da ya this tara rigid mind ma this mind open sha and imagine ra imagination this chetu wa che lai jo samlo dram in the tang to wa che thindi chashi dram in the dik to wa che lai jo oh thindi lai dura kerang zo guidance on dire sha the next thing is tira on the do shi do okay ani kerang zo chi reading tagam si ani kerang zo gi message de so so la paying chimo chene ra yo pe rewa yo ani ngin tung de la katak channel la subscribe ani nyur de cheyong just lay lang lo ta so kirang lo ta lang ba ning tung di kirang chi de re la she kirang chi de taring isang ni sum chu par la kare kare chung du ni ko la reading i la she i tang bo di kirang ki current energy check chi di chi ni kirang la khalla ore guidance kare kare tu ani kirang ki health career and relationship di sang ma reading chi i la she okay ani kirang ki current energy okay current energy kirang kali kya deshara pe lega khari chigi ane this kirang ki pe duri apo gap kirang ki kali apo gap tu ani mi din jogi ne kyongoni kali apo kyagi du kyo skill du changlop chong du chigi wa ine re lega tu chigi wa khari chigi wa ne kirang ki pe kali pe apo kyagi du kirang ki ando mi din jogi ne kirang la pe impress chai do tanda currently kirang ga chi di chik energy on din do chila mi din jogi ne kirang ki lega la pe impress chai o din do chai kirang ine a dangi din de chigi ni din de chigi la this chig mi din jola ten tu ya ra so ye skill mi la ten tu ya mi din jogi ne kirang la this praise che ni ga ya ani mi din jogi kirang la chig khala ore tor do tang ya on din do chi tengi du la che okay ani kirang ki current energy chig ni on din tengi do ani chig ni kirang ki danda recently chig mi chimbo tombo ending yam do dewa chung ya ra ya na lama cha chimbo ende chega ra ya de yin sigire ani ra kaje chi chi do recently gonso chok chega ra de yin sigire en kaje yang so so gonso chok ma yin ba yin e so so lama tombo ende cha chimbo ende chega ra yin sigire kaje chi chi ne yin sambo ende tu yang so so na ding yin de we na ji sambo do to ya dan discuss drilling che ke ja she go kap chung ya ra ani khojo gi da advice de zo le ya kirang ge o de de to chi ra kaje ne so so rang mi ki da so so rang tombo che mi si bal ro pa che recently lan khare da current energy ra kirang ani currently mi la ro pa che ra shimbala rokpa che lamden che ya advice che ya ra shimbala ani kalaure pe rokpa yakpu che tu ya odin do chi tengi de kelang so ra chik chena so so la chu rokpa yakpu che mi chimbo de tu gi chik chena so so i pa rokpa pe yakpu che do kelang gi da this position high ga la yo ina pa mi shimbala ka ni thi ding la de rokpa che lamden che ra yang so so da this da chunju lup tu do da an chine da career na lo go chu de ri ba ina yang che ji ne chu advice le ya and ra odin de tengi do ra kelang so ani okay current energy la kirang zora bindas le da hindi ke la mason khala ire pe nawa ki gu yang yora da tanga pe ki de gi la cha da nga kyam gi nga nawa ki chi gi nga future ko la shira sam tang gi me de de du ka che yang ngone pe ki de du la cha da nga dok pu mu du su pe ko ke nga pe ki de yi ani nga gang tu pe sem ba ki de gi o de ra den de kirang zo ka che yang dinde da samlo shuk chimbuli de sare that is singing sama kyam do mi sama kip chi du da nga kyam do nga kip chi da reels edit do da mi da na le da mi de so pe ka ga sa chi kyu endel kyam do you and mambo to nga tis kyu tangi nga tis kyam chi da tanda ba do ta nga pe da khala ore kale ga di mang das le do yora da tis chi nga da mi che tung chi re da nga dina le kyu tis ti yi la do ni de kira zo tis chi ra tis ku yang na wa kip do gi sorwa le de wa do chi do ra ta di yang kira zo khaje chi energy ingir ra energy ing chmu de dik ya ani kira zo la next 10 days la ne thi ra da
Okay, next end is lan kiran karili idu taring isangin isumju balla kiran kare yung guidance karidura kiran ichidu guidance okay guidance la kiran tanda kali gyoti ani thore tang samlo tang lai dili idu tanda kare to chi to la kiran energy ti kare to la kali gyagi ra ondi thore tang this chik chembo so expansion si gab la ne ondi the guidance ondi li idu okay kiran ichidu ani kiran yang khaji relationship na la ni go to tanda bado ini da relationship the next level la ki mewa na da next level la ki next level la na khare da ra sosoida karechiida relationship da sosoida relationship la du yang kajechi yang go dang ani dirang partnership rang sigi dura ani dine ma ba chenge relationship la du ani phama pinche nyen do da kyorang gi da dewa yoge chi yora kyorang gi ning ni yoge dewa yoge chi de sang ma chi yorda kaje da love life na la single in by ne da soso best friend do da soso la chi yora da o de ge da su yo ai ne soso phama pinche yora aja pinge chunga yora da jojo da yora da soso family o de da soso i colleague ra lega chingin la ya relationship ra din zo nga zo du ke de ora khonjung yam do ne de business partner ta kari bai ne ra kiran so ki da relationship na line expand chia business ine da pa do chi kiran ki da pe build che da os thobo le sar da ine da next level la jogo ina mena la this confusion to this yo ina kiran so next level la gyuk la cha gyuk la ne guidance le do da next level this chimbu so samlo tang chi gyab la cha o ne yak pu du lan ting du ra kiran so relationship na line ta kiran so da pa do this to so you bu ke enta yang next level la jogo ina san okay the next level len la cha da decision len la o de li do da kiran so ine lob jong chingi be ne ta nga ta university de chinga che la do lob jong tho ching che go ya ga ching che go da international da sa lumba shimba and la sa shimba and la city shimba and la sorry country shimba and la o de lob jong che ga do ina samgyo ina apply che yak du la ne ra on de tungi du kiran zo che guidance on de da la dang bodi okay ani new de karili du la na the guidance chik la kiran so gira lega to chi khari du bai ne ha da di ta du the next la yang shuk chimbo ma che wa je lega tuki ra du sutun celebration bi je la jo lega chunju du bai ne de la pa celebration je pe na lega di ten chunju in sir ki kiran ki diet ra kiran ki da nimma choose kiran ki diet pe ya ko lem ba je ni kiran nimma chu je ni kiran la result pe ya ko thong wai ne ta nga result pe ya ko thong so la celebrate che celebrate chunju ji ya pa chimbo da nimma chu diet je ge changma me wa so ya mai ba che celebrate chunju ji ra na da dring ye gi da goal achieve che so la celebrate chunju o di che di ra kiran so demba ma che la jo lega khari to la khali gya ba ine di debu de yung du debu chunju debu chimbo khari ba ne celebrate chunju je la cha ta nya lega de de drup so o pe ya ko chung sta so so ni ni won de yo de yo ra da so so gi dok po mo yore so so gi da khari sa sang da kyo ba ke me yore so so gi da phama pin che da kiran da sunyam de yu din zo nyam da this time spent che celebration da chunju khari to ba ne din zo le da celebration chunju che chi gi to da ni che lai di tung du yin ni da lega rang la pe chini shuk chimbu duri gyani do ma de wa che kiwe yang tang ya di timba ma che lai jo kibudi yang tep kiu tang de ma ba che so goal achieve che di de la pa celebrate chinji le on de do guidance still gi okay kiran zo chi okay da guidance de benging chimu do ra kiran zo chi ai kiran so da health next in the health okay health kan lagi kuch symptom into health perfect do ra kiran zo gesi danda te signa sa kan ye do thigi yo ai ne game into the next din ala ra kiran so la na sa tili ma de ya gi ani khala ore min chu rimba la ore chik ra so de ya gi thaplam ding ye do thaplam ding ye kiran so la result pe abo fruitful results li dura ti do health kan la sim de chim into health pe positive do ya kiran so danda te signa sa kan ye thigi yo ai ne kiran so dile ma de to sare okay sim de ko go min do health pe yak do health khala ore tile de ya tablam bingi do tibu sangbu ra da dila pa ben tibu pe apo result pe apo ligi do okay your health is so very good okay ani kiran ki career la kiran so pe kala or energetic dura pe kala or career kan la ne kiran so future la yapo chi chunga chi dura kiran so ki pe planning yapo di energy pe ra so gain ke jo da nga khali gyagi la jo nga khali gyagi ngarang ke gi nga khari chung ta maung bala nga yapo chi chai chi du nga khari jago thuni nga chi gi la do ra career kiran so ki pe yapo dura so gi maung dilam di yapo chai chi du da khari kali gyago thuni gyagi la do o de kiran so pe energetic ra pe energetic chendisha ani khaji ichi do yang so career the fame kan kali gyagi ana min keta chimbo so yang da so odin de thola kali gyagi wa ne kinan so pe positive do next stand is okay kinan so pe positive career pe apu du kinan so simdi kyuni gomindura negativity sangma kinan gi yame gor tang to du ya
on the that di mila mi mind la on the cora career chick career to chi chato ne di umare di mare tende to nam to yoge chira sangma kirang kira bet kora yami tang to gu kirang positive side la chiputa gi do ndi kirang result yang pe positive ki to gu dura kirang career pe apu du da career la di so lo to na lo chong la charia re leka chingi business chingi so gita 또 그 돈달라 제 지요라 되게 정말 가리 소소 가리 지기네 온딜라 자리야요 오케이 엔 빼고도 아니 그런 소이다 relationship 다우라 오케이 dealing into 샤 오케이 아니 그런 소이 relationship 라 그런 소 passionate 도 약보도 지르다네 배세와도 passionate 도 그런 소이네 그런 소이라 passionate 도 이네 그런 소라 tadi kau tang tende thola ingir da so da nekap chi gau chi ani edi imbai na kirangi da gau de la pet sewa do pe passionate do kirangi pet sewa chi du ra pe gau yang du pe inspiration ya lingi du kirangi da attraction ya du sama dura ine kirangi next level la ke ma to ni good ya to chi dura the next nga khachi una the pe samlo tangi planning digya jo relationship la lo de kirang zo this chig energy on de do chitingi do ta khari chewa ne samlo pe gya chim butang ne re jo de ta yang so khachi chi yang single in by ne yang so ida relationship da shiba mewa mara ya so phama pinche yore ngen do yore dongmo yore kirang gi pen dongmo chik swe la kirang gi samlo pe yak butang de ra pe choosy 아이라 가서 배 choose 다들 choose 거로 안 건지는 아주 취직 앞서나 저보다 뭐 배스라 탭탭 송염 전부 차네다 딕두다 다 전부 차도 디스 치레 차도 간디도 저보다 뭐 셀에 삼로 야당 아니 수다라 아니 다 가지나 미데 누구한테 그냥 전부 차와나 소소에 제니 갈리갈리 어디 차기를 저 그런기 서라운딩 밍알라타니 그런 간디 라토그레 라자 딩사 어디 도다 소소이다 저보다 뭐 치소에 삼로 야다 그런 어디도 저보다 뭐 치소에네 다 삼로 빼 보통 relationship 칭날 저에네 삼로 빼 보통 라다 뭐 아니 치 약보 갸 아니 가래 디도 가래 디도 갈리갈리 탁쳐야죠 어디도 지 relationship 그런게 밤마 빈치기 돈달라 그런게 지금 제가 두기 와이네 거절라 가리기 핑기도 가리기 누이도 가리 제고도 가리 제나 약보 용그레 소소 파말라 임바이네 라다 가리 제나 약보 용그레 소소 부글라 임바이네 다 가리도 지 제나 이쁘디라 마음 발라 약보 체리 파말라네 약보 체리 헬스 가나 약보 체리 다 가리 약보 쳐야 된다라 그런게 배 당봉간에 배시 약보 갸 삼로 약보 땅 배다 갈라오래 sabsab chini che di lai na o ti tingi do kenang relationship la okay yakbo do kenang dara sabsab che go ge chimo mare so relationship na la ra so phama pinje gi che do ta chik kare do chi che wa ine konzola kari pingi do kare ni do so bugu dang kari wa ine ta din zola be sabsab che samlo gya tang go ge chimo ro adi indu da yakbo do kenang next relationship la be samlo yakbo tang ni thak chi gi do ra yakbo pe do okay en kenang zola da animal guidance kar li do ra animal spirit ki guidance kare ke li do guidance ni da already te sa saklan do ra ता yang animal guidance करे दिचिला okay 당보 티테인 거라 kat 네 all spirit leader you see clearly now sa okay da kiran sola da guidance mix inde khalawre ke de chik jengi chela midu da kiran ki danda pe sangma tongtuku du lai cha da khari mi chik lai ne cha cha wa na mi de yakbu du e dukcha du e lamsam ende tawa dang no da ko yakbu du da lani sim tu ge ani ko du ga du da ko gi samlo de dis chingi chola du ga ki de du da lai do ko gi samlo de ngi chi do ya ga ki de du lai do kira gi lamsam inje je sinya ra kira gi leka do chi ne o da di leka di chena pe yakbu du da ngara na pe pen tok bu du di leka di chena ngala pen do mi du di khala to khari ne dai di ne ra so di sa ngala pe pingi du di sa ngala ni kira gi pe inje yakbu che tu ya do du na o de ne tu gi do ra kira gi da you see clearly now the kirangi pe sangma yakpo thong to gu las mama kirangi te sigda mi de zo go tang ye bai ne a pe ichi lamsang le nga zo ta ente to chigi yo ina yang ta dingsang kirangi ra lamsang o ta ti ko gi intention ya ga do ko intention du ga do mo intention yakpo ki relation mo du ga do khala ne di yakpo du ti do ga do ngala di pingi to di ni gi do ipu la ne di chena yakpo di chena yakpo mare ta so so pe yakpo thong to ge jo da 안 약보 동동나 집이 약보 야도그라라 탁비 약보 주도그래 오데리 도시라 기란절로 오데리 도시 등기도 오케이 아니 닝제 모두 다 다가랑 고말해라 아니 오케이 다 기란속이 리딩디 다감시라 리딩 다감시 소소소로 거에 메시지 되게 소소소로 뱅잉 지모치네라 요 베레와요 아니 인등디라 가닥 채널라 subscribe 아니 뉴르디지용 다시 텔레당 로다 소 기랑기로 다 타임 바는 인도도 기랑기 치들이 기랑기 치도 다른 이상이네 숨주 벌라 가리가리 치고도 어디 콜라 리딩 이라 쉬어인 당고 기랑기 커런트 에너지 링기 란디 체니 기랑기 치도 아니 가이던스 가리가리 두 라딩 마치디 나라 가이던스 가리가리 두 안디 체니 기랑라 칼라오레 health relationship and career di sangmagi ra 가리가리 두 어디 콜라 리딩 이라 쉬어 오케이 아니 당고 기랑기 커런트 에너지 디
Okay, your current energy, you looks very lucky, right? Kirangi luckiest. Nimo tanda do de shala ni shera kirang gichi do kirang kare lega jaga do ini maduba ge mindu la ni shera okay kirang kare jaga do ini to bidu ani kirang gichi tani tanda danga zola da live nala up down le dira tanda kirang gi live gi upside dire shala ni ra upside tanda pe ko do de she kirang kare jaga do ne lega pe ko to biya do da ani kirang ne da pe q feel che jo okay kirang gi current energy la dingi li dura current energy la 아니 가지지 제도 양 라이브라 같이 약부 중대요 아이네 계란적이다라 네게티비티 강라 숙취에 되나 지기어도 지라 소소이 로스 강라 숙취에 되나 지겨 데리로 지등기도 계란기단다 로스 자기 지여라 계란나단다 마디와 자기 지여라다 미미스나라 디교 마디교 니가 유에바라 삼로 누가 촐라 당데나 누가 야요레 삼로 야가 촐라 당데나 야가비 야요라라 다 이네 계란기 디식 삼로디 누가 촐라 숙취에 소소라 마디와 데 가리 중과 소소라 나 로스인데 가리 중과 소소이 가리인데 소소라다 미네 릴레이션십이네 소소라 수용네 도 손디 강라 삼로 당데 수염도 타그랭고 차 수유네 도 수메와 차 손디 강라 삼로 숙취 못당 결혼한다 요와 되게라 시다 따도 민두라 저 어디니 도시 계란기 current energy 어디니 도시 this negativity 강라 숙취 보도 아니 심바큐 되게 도시라 어디니 도시 등기도 집단에 심바큐 고야 담보시나 민두 가지랑 결혼도 단다 라케스 타임 리드라 결혼도 가지 upside 도 되시라 두수 약부도 되시 아니 결혼라 다 미도이네 세와칭이 비결혼라 망부도라 이네 결혼기다 수냠도 다른 부차 수이 야미당 수이 육네 도서 수이 다른 부차서 어디 가나 결혼 네게티브 강라 숙취 못sam로 당티여도 계란기 current energy 어디니 도시 등기도다 오케이 네 야가 메와 말이라나 말이도다 양 결혼기 두수데 약쇼디 도드라 안디가나 결혼라 세와칭이 잠부칭이 약부칭이 라 emotionally 결혼라 be satisfaction 수행이 비두라 ता इने किरण दिछि नेगेटिविटी काला सुछि बोंदे देना छियो तो छिरा सोसो लाइफ ने करे शोर सोंग रा दा करियर काला ने करे शोर सोंग रिलेशनशिप काला ने करे शोर शोर वादे दिस नेगेटिविटी चोकला रा नेगेटिव चोकला सुछि बोता ए दो छि ने दो छि तिंगी दुरा an किरण जो छि चिदान इंट्यूशन पावर बि यापु दुरा an किरण गी दंदा बदो करे takcho वाने मादु बाने गे जुंग मिंदु अनि किरण गी लेका करे दुबाई ने देगे 망체 किरण गी रा इंट्यूशन पावर गी takcho रा सोसो ये गट फीलिंग लैरा ओ देगे takcho रिशरा an देने छि जेना यापु 용서레 삼니 लेका 체와 देगे किरण गी taktak 룩트야 어디니 도시 등기더라 다다바 넌키라기 내가 마두바르게 제가 중어도 동기미도 가레자가 도네 키나라 두바도 빅토리 도라 어디니 도시 등기도 키나족에 커런트 에너지 인지무도 오케이 인지물라네 칼라오르다 네게티비티 간을 숙침보다기도 되다 소소 락발을 오르다 소소 포지티브 촐라 숙침보다 와이나 소소 포지티비티 비망보 오레 네게티브 촐라 숙침보다 와네 네게티비티 망보 오레 키랑기 다다 네게티브 촐라 숙침보 되나 도데시라디 인디 키나 비심바키 우미두라 이네 소소 심바키 우데고야디 데 They are so la pala your lecture. You have a choice to be happy lecture. It's your choice lecture. And kiran la pala choice yore in kirangi choice the sadness kala tang de shadanda. Happiness kala tang mindu. In kirangi happiness kala tang wana kirangi luckiest time redo da kare jaga to ne maduba mindu kirangi life ge upside delay de dura. Oh de do shitungi do da current energy. Okay in kiran la da tunta next stage is la kiran la guidance karli dura. Guidance the girl is Lankiran than the Yuguchi or Dinzoniam Tarim Masui, Dinzoniam to Tis Kantoki, Dinzoniam to K Lacha, Kantoki, teamwork Chilacha, or the lead to the right rank. Tandakiran relationship Nala, Tandakirangi, Yuguchi, or Dakirangi, Tandasur, that Pena, Kirangi, Tanda Pama, Meba in that Pinchet in Zoyora. Tayan Sosola, Chiki Gau, Chiki, that's also Gau, Karo, Kyoga, and the Chiki Tarim Bucha, Yumi Joa, and Sosola, that Shimbatsa was in Pama Pinchet in Zoyora. That in the Doyora, the Soso Charier, than the Sosola relationship Nala, so do the gang of the Kirangi, Tarim Masui. 그냥 누가 그냥 통들이 그냥 같이 다다카렌 그냥 유교디게 갈래갈래 타림부 도르다라 그냥기 야미 당샤와나 미타림부 도셔이라 너한테 투두니 그냥기 다딘소 요아디게 쇼도르 디디 요아디게 냠도 두저 약포케 기우땅 아니 냠도 요아디게디 딱포잡 라이죠 어디도 시팅기도 오케이 그냥기 단다 요아 오케이 다이소소소라 온디네 message antidote guidance on the guidance da the guidance niwa karli dura okay da de kiran sem na pe kanye shukchimbo yo ina ani kiran gira ta guidance karli dula na kiran sem la ngone kanye shukchimbo tesha ra ngone kanye shukchimbo tesha sem ba kyu mindu yang kashi physical super health kan la kanye dura ine kiran gi da kare guidance li dula na ra samlo shukchimbo tang ma dewa je lamgat se lai jo the positive chocolate drag lamgat se ga to lamgat duk ine lamgat se go chu lai jo khare to la kanye thi yo ne dikanye tele ma drag lamgat ti se go chu da kenala lamgat ni ki re lai jo kenala lamgat yakpu duk ine kerang se go duk ra ta khashela di sim gi kanye ra mang che jing la di sim gi kanye rang re da sim gi kanye tele ma thye chi du lamgat se lai jo lamgat se next extent is na lamgat se kandis so kyu su go du kandis
so kanye dile ma tuen to do digi lamga tsela ne guidance on dili do okay tsewa na kiran so marawa mindu la jo da tsewa lamga da kanye dile ma tuen gi lamga tsewa na tuen to re la jo complete da kanye che yora sem la kanye che yang kashi chi de supo ingire mang che chi do de sem gi kanye re da den de kanye dile ma tuen to ye chi do ni kiran so lamga che this positive side la ta la jo life ki positive side la ta di mangbo ligi do ta de kira ge current energy le positive side la ta go do ni kira negative chola shuk chimpo ta du lan li da de tele du da kira positive side la ta da kira negativity ni ma dun to re me wa cha to re kangi din dun to re la ne on de tungi du da okay this positive side la ta go do ni family dan da kira la yu de wa din so nyam du so ya ko ke go ya din so la chi nang se wa jam chong che go ya o de tungi du da okay guidance kira so chi do ni de chi da ni mang che chi du da di reading the relationship ka la shuk chimpo li du ra relationship da sem gi kangi ka la shuk chimpo li do okay kasi chiki chiri physical kanyi ngire ine mangche chiki same gi kanyi redu ani kirang la health kan dura next 10 days la chira next 10 days kirang so aje health penging jimudo okay pe positive dura penging jimudo energetic du pe confident du kirang so ra chira health kan la kirang so pe yakpu du das mentally pe strong du ani energetic yo ine kirang so physical kanyi du thigi yo ine di kanyi di ma du ur khajila energy yakpu yo na anjo subu nanglogi nasa de zong the fight che tu ra subu gi kare energy de fight che tu ni nasa de ke sama mewa cha tu yo ra o de ni counter physical health kan la kirang so next 10 days yakpu du ani mentally kirang so pe strong du ani poba shuk chimbu du ani kirang so mentally strong du emotional bi kirang so simba bi pe kyu du next 10 days okay simba kyu du chidan kirang so positive side la shuk chimbu ta ani simba pe kyu du ra kirang so de to tungi du mental emotional physical sama kirang so next 10 days yakpu du simbi go min du ya okay ani kareli du kiranzo career okay career la ta kiranzo shu shu gya tu do okay garri ne kiranzo shigu che tu do ke ja she da communication gal khashi the sales gal and yo ine re khashi physical activity da kiranzo supu gi thone pe kali gyani and career gal la kari bai mind gi thone kali gyani dar slope to de na mind rang ra da jango ra da liba this shango ra da chang mangbo chang knowledge mangbo le no ta sangma career gal la kiranzo pe active to next 10 days yora da laziness to boring lethargic do and chimi do da pura sangma kiranzo pe active do ya career la pe apu do kiranzo sangma active do ani housewife to de yi ba ine nang yang pet sangma so nang chi yak pu so nang yarge tang chi yora da kang tar da kiranzo kharre do chi yo ine on de la pe active do next 10 days okay kiranzo pe energetic pe active do okay pe shuk chimbo active do da ya and then yo to do chin ti mai ba chi pe active shuk chimbo do okay yak pu lúc trước đến rồi này bé bự chẳng thu ya knowledge bé bự liên thu ya vấn đề đầu tiên gitu ra ani relationship relationship là yak put next 10 days kirang zo relationship la ra relationship na la kirangi kare thak chu bai ne kirangi pe thak yak pu chu thu do ni relationship di yak pu sue chi du kirangi kare do ji kali ge yo ane dela de bu pe yak pu du ani next 10 days kirang zo wa relationship yak pu do ni mang che chi gi chi do yang dela single life shuk chim bo tengi do da kirang zo single life ne kirang zo so nyam do su ki so nyam do pe kyu cha jo o de do tengi do ani yang so single life ini ngala relationship na la nga tungi tu do ngala garok indi do chi ko do sa bai ne kirang zo la ra ni bo yakpo strong personality ngi ra ani pe charming o de do chi kira ni de to ge bi chance do da okay next 10 days la o de mi to ge chance do ani so ta relationship na la ta kala ora kirangi relationship na la already yo ai na kirangi relationship di chi do kirangi pe yakpo chi tu do kali ya tu do se wa ten tu do chi kirangi khare do chi planning chewa ne madu pa and game indu ani kiranzo gi ya trip and kare le gi planning bi che sigiri yang so relationship ta so nang khangba and nyoya ra kala ora mota de nyoya khangba de nyoya thindi ta so ita relationship na la o de planning bi kiranzo ngi ga chi paro la le sigiri kirangi ta chita relationship single hi bai ne so ra so lai mi yarge tang so nyam do so yak pu ke so la ga ut se wa da so ichi do da kala ore du so yak pu ke thu ya o de do chi ra tingi do yak pu do relationship na la sem de ge coach mindu ani kirangi okay the relationship bi yak pu ani kirangi phama yin bai ne kirang la pe proud cha ya ra proud moment like that and kirang phama che kirangi bu pomo and the leka yak pu de che kirang phama yin bai na ani kirang la pe proud feel chi ra next 10 days la pe proud of feel chi o de tingi do ka che la na pu di leka ko che na phama proud cha ra o de do chi de bi chance to okay ani kirang zo che do animal guidance
Nightingale spirit. Animal nging jeda. Love is all around las ke kirang la ama de kirang la monne de. Kirang ki current energy de chiki de do de. Sozo yi chik yora da megyo de la samlo shuk chibutang yogyo de la yami tangi do de kirang la guidance kora tak ta dilis. Love is all around las kirang la sewa chingi ta kora korne du la cho kirang la. Onde di du la cho ine kirang gi mewa de la samlo shuk chibutang negativity kang la samlo shuk chibutang chiri kirang gi dam la onne sewa chingi yakpo chingi jampo chingi sozo la tsinye tong tingi sozo la da emotionally satisfaction swingi rada onde ki changma la kirang gi ignore chigido wa kirang gi current energy onde di do chitingi do sheda dinzo la thong ma de jo kirang ignore la na bet yame tang endi marda ya thong sheda sinali ma thuge jo ya da current kirang la sewa chingi dinzo la onde gi de guidance kora dilis ta love is all around kirangi surrounding kirala kora koni mit sangmai kirala pe sewa chigi duk lai cho an sewa chingi dizo duk ani duk lani yo ha go aina guidance kare yu lani ha go aina kirangi khachi re kiu bi yora ra pa bi thong li ra da on den de do chitungi do kiran so guidance bi pe ning chi mo do okay number 4 and 1 number 5 okay kiran so chidu number 555 number 5 55555 o de thong ya go so gi aina ni kiran so gi chidu love is all around kirang la kora korni kirang la sewa chingi dus jambu chingi dus sinang dus thong chingi dus tinzo la samlo tang positivity kang la samlo tang la ni guidance bi kirang la dili sa positive chola shuk chibuta go du okay on ni guidance bi dili sa takta de animal spirit ki takta dagar rang confirmation khelis ta kirang zo ichi do okay da kirang gi reading kirang zo ichi do reading tagam si ani so lo go message te penging chimo chini ra yo rewa yu ani okay ngin tung dila katak channel la subscribe ani nyurdu cheyom Nastele yulo ta so kirang gilo ta yuin ba ning dong kirang giche do re le chine mutu ni siru chi lan shue yi ani kirang giche do da tarang sang ni sumju palla kare kare chungu do on ko la reading yi la shue yi okay and dambo kirang current energy ra kirang so yi da current energy kan de do chi do on ko la yi okay current energy satisfaction okay kare ne ching ni du batsim ne de chi ya da kare ching du bi ba do kirang so yana health kan la yana wealth kan la yana relationship kan la kare ne ching la Debatis chik sim ani kirang zo yakpo chik chak ani o da yakpo chak so dik so wa samni ti chik dik so wa samni debat sim thia do chitungi dura danda kirang ge current situation khandi do chi yo ai ne on the accept chini there do chi na you have accepted your current situation okay khandi do chi ba ini accept chini dewa do da tigre tende do chi re life lai cho then the life lai tende do chi re shibu perfect cha and yo mare shibu dara imperfection ta yo para imperfect ta yo pare la ni da ta so ini diksha la ni da current energy dira diksha samde wa chila da dikirang relationship mix da the relationship na la shuk chimbuli girtara relationship na la diksha da and do chi resha la ni life the current situation the accept chini dia kirang da on den do chitungi do okay ani kirang so da na misina la da yerge tango career ina chiris go da expand chigo career this chik so level pargo ya resego la to da career kang la shuk chimbo samlo tang de sha lop tu imba ine so lopchong this story chi ya re chi university thori kang lopchong chi ya international to gi ani lumba shimba country shimba la yana city shimba la on de lopchong chi expand share samlo planning kin de sha ani kirangi planning kin de sha ani kirangi da ba to kale khare khabyo de la ani debu yakpu den che ani kirangi the next level kang la to ya o de samlo tang gi du okay the relationship kang la ine kirangi da you the diksha la ni da current relationship you the diksha da the next level kang la ki do de ingiri khaji chi chi dura kaji chi chi do yang lega da chi di diksha ine lega da di diksha ine nga dile lega this thoa chi gi this chik so ya ga chi gi promotion lingi la do the increment lingi la do the business ine thori tangi level up chi la kang tar ta khina zo gi da planning this chire so ya kang la samlo tang de shyo lega ine da city shimba chi la thugi dende yi masyo marira o dene do chi ani kerang zo la chirdan e kantanda situation khande chi dula na kerang la ghare goyo ne o de ke changma kerang la yegyo do chi ra megyo nga la di mindu di changi mindu nga financial quality do la to nga relationship ka quality do and ge mewa je kerang relationship ine da yakpo do de wa chi ra
아니 career이네 걔랑기 약보 도대와도 치투라 걔랑기 치도 믹스게 까니스게 메와도 시라 아니 걔랑이네 베 보바 톰보치네 디고도 쇼데 디기도 current energy 걔랑도 와치 페잉지 모두 단다바도 걔랑도 이 career 토라 칼리게요라 다 소소 하우스와이네 다 소소 다 relationship 토라 두소 약보 치타요라 소소 보고 소소 교가 소소 이낭미 교가 이나 소소 기미 소소 보고 낭미 돈달라 두소 약보 당겨지요라 and they 정말 fruitful 다라 보고 있네 배 약보 자롱치야도다니 소소 파마이 돈달라 칼리 갱이 텐데 바이네 파마니 배 healthy 통야도다니 키랑 배 키우차야도다라 수이 돈달라 키랑 에너지 룩칼리 갱이 된조기 치도 배 약보 차야도다 강들다 키랑기 치도 키랑기 카레 톡라 치라 야나 카시 치도 career 톨라 effort 슈침불로 왜나야 딜라 디부페 약보 도인 투야 단다 바도라 오 텔레도진 currently 키랑라 테스 치다 상마 상되기도 오지 마시다 테스 마디고 안디 게시다 통기미도 오케이 키랑조 치 positive energy 두 약보 두 पे आपको दुख अनि guidance खरीली दिलाना किराना कि दंदा next level का लखे दुगी लाइच योरा दादी खरी ने इंसी रा दा सो चरियर रा खाशी relationship इंगिर खाशी दा लोबटो गिना लोबचोंग रे career ये लेका business करी ने इंसी दा next level का लखे दुगी len किराना जो planning dik currently planning dik tingi chiora dinzo gi chedu karli next level ga lake dudu ni samlo pe yakpo tang ani khala gore si pe yakpo gyap la cha dangbo CP 약고 캡니 카리도 제 expansion 시 개교 아이네 달롱바 시바치라 도 섬엔데도 임바이네 카리 바이네 그냥 배치 약고 캡 간데간데 용구도 가래가래 디도 가래가래 팀인도 CP 약고 캡딱 CP 약고 땅 갈래갈래 탁 취라이죠 스텝 갈래갈래 린 하루 바로 내데 마이 바체 하루바리 강라 칼라오레 hustle gangla step male bacheni rele chini step leng goya o dene ke shidura rele chini samlo sapsap tang step tege leng goya o dene guidance li dura kena gichidu okay ani kena guidance bachi khari li dula na kena gira tanda da kira emotionally pe satisfaction do yang sangina ye kira la de yung masi o marra yang emotionally kira ngi de singda di mindu tan ye nangme pinje de zo di mindu samya to da ani ye topo tomo de zo yak mindu family member de zo yak mindu so isasang parola yak de satisfaction me wa and li sigira ine de du kira la guidance karili dula na next time this kira la guidance karili dula na kira ngi positive side la ta go du la cho kira ngi relationship khawa la ta ne madi go minduk la cho sangma yak diksha kira bas kyurang deba khange minduk mashi kyurang negative dose kyurang labor testing negative dose deo mashi kyurang surrounding the chirtang pe yakpu du ente to negative gala samlo tango minduk la ne odene guidance li du dara kyurang surroundings kyurang colleague kyurang leka chero kyurang nami pinche kyurang da relationship da ning issue su da so ye gao karo kari bain so la jarne digre yadi ani o dege la kira negativity to le see re next is line negativity de le machu khajela na kira relationship la mate ko ge kuch mi de pe akpu diksha pe yakpu duk la chwa da kira ngi bas negative chola mata positive chola ta la ni guidance on the okay kira zo chi do guidance ya police yo mangche chi chi do relationship le dara ani health kan la kira zo chi fruitful do ra health kan la kira ngi da health yakpu so chi do kare kale ge yu ra kira ngi o de result in extent is la kira ngi thong do kira ngi da health weight lose chia do weight gain chia do da yana kira ngi na cha chi le ma thyin to ge try chi yo do min sa yo do mi juri ba chi yo do kare do ji kira ngi chi yo na o de la fruitful result pe yakpu do okay kira zo health yakpu do simply go me the next end is okay health kan la yakpu do kare do ji kira ngi yakpu so kali ge yo de yakpu Jodura. Any career kangani de pentacles okay kirang you are going to receive a big amount of money as a happy money okay kirangi da di kirangi pesha di kani ni insigile kirangi leka chesani raya to da yana kirangi leka chesani promotion raya to da yana kirangi nami pinching to and so ni nyo and ki kirang la te to da kirang gang the big amount of money receive chebi to ra career gang la da kachi chi chi do ni yang khang bon yue sa chen yue tin de bi ingir ra tin de bi tung gi du property bi tung gi du kenan zo chi do okay en kenan zo chi do pesha bi tung chi bu chi ra gi do en kenan da ba do career kham this promotion do da and expect chi gi wa na right chance to okay kenan zo ke je shi wa na raksar okay right chance chuk chi bu tung gi du ani kenan gi chi do relationship kan na kenan ti chi ra this chick changbo tumbo chego ya to tungi to the relationship nalara this chick go chupu changbo this chick da phacho midi ko gorta chi ge mendo sameto da dende insigi ran kira this chick da chida na kira da yang so single imba che so da currently nga single rang the de ba yu thende langi ti zo imba ine da relationship la du so enji mi ta ga o kyo ke me ko mare ya so ge khala ore na phama binji nang mi yin do ta so gi to mo ra ta so gi colleague so gi roommate ta khari ni insigi ra ta dinzo gi chi du kira ra this chick samlo ya putango
do tangbong ni ra planning ya po di ko do la jo khari do chik jung do chik yo ai ne tangbo planning pe ya bo di ko do la dira kinang ti chik mind is chik active de go do planning ya po di ko do la de which tingi do dara kinang la relationship na penna kintangi penna cha cha na soso ita pugu itondala yang soso I phama itondala yorada chik phama la maung pala yakpo chik subo health kala yakpo de chi du dandani khora cha che gari digu du khala din zo khadi ti du dai din zo khadi ti du le do pugu ki future yakpo chik chaya dondala dandani khora pugu lupchung khadi chik te du lupta khadu chi tangu du college university khadu chi tangu du leka na khadi to chik chena yakpo ta o den dambong ni cha che ding samlo ta ya relationship na lara da soso kyoga ine soso kemi ba ine da soso khari ba ine da soso phajo mi chi yora soso 베시 성이 니오디 치도 제마 약포용에 치도 단단히 가르치고도 땅에 교가 디디씩 다 수보 웨이트 게인도 치도 아니 덴디 제바이난 제마 나사다미다 사그디 인도 단단히 콜라 다이트 간디도 치테고도 라지메 오 덴디도다 당봉에 니 플래닝 디야 Next in this la kilangira tangbong ni planning digido ya so ninyo di future yakpo용에 든달라 단단히 가르치고도 planning di야 오 덴디도 치팅기도 kiran 소기 치더라 아니 칼라오리 아니 animal guidance karili idra okay the animal guidance the can do next 10 days la karili do tirang ling indush okay the animal day squirrel spirit yang squirrel listening chala squirrel day squirrel ning and can also get the gisira the guidance the believe in yourself okay believe in yourself like this simboli kiran kare chaga to ni chiran kiran ki future chimbusugi la planning chig digi dwara future la yakpo chi future chimbusugi future la chig chi expand chi la planning chi do kiran zo yakpo yungya maung ba yakpo yungya chi do dandani koran dilam soya da chig planning tigya ra o dini do chi da o dila liyu sarpeche didira believe in yourself like lidura guidance reda dira animal spirit ki kirangi maung pala khare do chi chego samgi yo inera je tuki race ini je tukya la kirang soso la ichi chegore believe in yourself o dili do the guidance ra animal spirit ki guidance o dili soso ne je tuki ne kale gya tuki ne tonglin je tuki ngala khare do chi hurdles khare do chi kangele wa ini tonglin je tuki la di soso is simba ke soso ichi che la jo asni je tuki la ichi sha la believe in yourself like lido and di ichi do kirang zo squirrel do tong wa na lam sang o dang ngana la ichi chor dang kari ni je ma do yo ma ni je do ri ne tangbo je do ya la soso ichi di sha ora onde lido okay ni je do yu la di popa di sha go do ya ani di ichi do kirang zo yana animal spirit di kare squirrel tong si re kirang zo ina yana kirang zo number 55 number 77 tende tong kyo wa ina number 777 and lida number 555 o tende to chik next end is now tende tong kyo wa ina kirang zo ichi do kare tingyo la na believe in yourself la ni universe ki kirang zo la den su chi gyo ta okay ni kirang zo achi reading di dagam si and so lo go message te being timochi ni ra yo pe rewa yu ani ngendong de la gatak channel la subscribe ani nyur de che yong Interest le duklo ta so kirangi lo ta dugi ba ni ndung kirangi chi re la ni shwe kirangi chi ta ni sangi ni sumchu barla khare khare chi du on ko la reading i and bu kirangi current energy chi chi di chi ni kirang la guidance ani kirangi khalore subuchiti ga health ani kirangi career leka chawa sirin ani kirangi relationship la kirangi tewa okay Tambo kirangi current energy. Okay, current energy kirang pe giving kang do yora pe jimba la rokpa chiya ani on de kang shuk chimbu do simba sangpo chiya jimba tang ya shen la rokpa chiya o de do chira simba pe positive sangma yakpo ke de shara dar jimba la rokpa chiya means financial rokpa chiya education kang la rokpa chiya advice te la rokpa chiya kang tar kirangi pe simba di simba la pen thok ya gi samlo shuk chimbu ra simba sangbu do shuk chimbu ke de simba sangbu chiya do yora o de do shuk chimbu ke de shin kirangi current energy chi kari dula na victory ra kirangi yana kirang so kirangi da mi chik la da propose che do da engagement che do da yana changsa and la visit che do da yana kirangi leka chik la dun dumya do da yana kirangi da kali gap shege chi ra odi tibu de do da mi appreciate che da kirang la name fame ra keta chi bu che da kaji chi do yang kaji yang so leka da name fame ka la chi yo ai social media tin ka la leka chi yo ai na so tis nyin da keta chi bu che odi current energy kirang so be positive to yo
kiranzo victory any lop to imba ine tanda result yakpo tyen to da so gari thola kali gap che o dila dibu pe yakpo tyen to da ani appraisal ra ta gigin de zogi pe yakpo changsha pe yakpo la to da ra so mi gi ne phama pinche din zogi ne o pe yakpo du la to do de kiranzo current energy ning che modo okay any sim na la kange tis chi kiranzo gi ke de wa to chi dura tanda kiranzo heartbreak che wa to chi tin dura kiranzo tanda ta yang heartbreak ya so relationship ka la insecurity khashi yang khala ore chik chego sam de odi leka di matup ni heartbreak ingire yana relationship na heartbreak yana phama pinche ente do chik tarim buchaya so le o dinde gi heartbreak ingire thagang tar kiranzo simla ti chikanye do chi do de wa to chi tingi du okay kiranzo ach ani guidance karili dulana guidance okay guidance kiranzo ra victory danda kirang currently victory do chi yakpo chungwa do chi tingi da on dinde yakpo do chu khare chungwa ine sorry yakpo to khare chungwa ine any de la celebration chunji je go ya on di kiranzo la guidance ligi do da kiranzo gi da khadu ne da leka chik juba dan di next shimba la ni mandro wa che leka chik jubra an di che ne ti chik kyu tang ya ti chik ra kyu chin tang ya celebration chin chi tang ya ra chin da so phama bin jing yam to som this chik celebrate che nge leka di te yakpo drup song la ni ti chin celebrate chi ya o ni do chi ra this chik kyu bi tang ko ya ra da leka kyang la thom de ya da o da chik la bad kor jin chok chik la thom de ya mai ba che khari to la yakpo chungwa ine celebrate chin chi ya o de do ra this chik appreciate bi chi ya o di de gyo ta ra kiran zo ge leka khari du ba ine de la ape ya ko dup so la appreciate chi ya leka te dup so ani phama pinche de nyam do som this chik du su kip ye bi tang ya ra o de do ji this chik da du su this ten la jo phama pinche so ngin ro ten nyam do du su this ten to wa che la ne o de li du ra kiran zo chi do guidance ni ba khari li du kiran zo khari do chi du lam maung ba la khari do chi che ga do gi wa ine kiran zo ge leka sawa chi kare ko zu ka thogi yo ine ta leka sawa relationship sawa khari ne sawa insi kare che ga do ine samlo dang bong la pe yak potang tak chi yak potang yora 십주 제니 아니 신이 그냥 탁취라니 어디 가이던스 리드다 그냥 가리도 직사와 지자가 두교와네 삼로 약보당 당보지 약보 yap아니 치아인데 뭐만이 냠용용이 인데 롭자 가리 갸기도 어디겠다니라 아니 신이 앵콘족이 가리라기도 어디인데 advice 되게 빌린 아니 신이 탁취에 계시더라 어디인데 도시 가이던스 되더라 그런줄라 오케이 헬스 강라니 산 카트리더라 헬스 강라 그런줄 단다 봐도 간이 테딩이 요아이네 그런줄 간이 딜레 드사 레심디 큐니 고 민두 pe yakpo positive result and kiranzo lo minchu rimba ine yakpo and raksar yo di minchu rimba di cheni gora dog and kiranzo chirdani danda healthy yo ina kiranzo next 10 days bi simdi kuni komidu na ya saya do ge kuch nawa ila mindu lai jo dur tak kuch bhi nahi lai jo pe positive card li dura kiranzo health kangla ni simba ine pe kibu khala or emotionally be satisfied so boy ne pe thangbu debu o deni do kiranzo wa pe positive card ligi dura kiranzo health kana pe positive card ligi du yafodu okay semde kyuni go mindu ani kiranzo career kang la kiranzo la tis chikda khari ligi dulana tis career kang la tis negativity khari ligi dulana kiranzo la yang manipulate chinge mi gi kokor tang ya chi get oda dende yung si gi career kang ya na kiran gi ta partnership do chi gi wa na partner di gi kiran la tis chi kokor tang ya oda ya na kiranzo khalor leka ta yak putho di oda ni gablo ni mi shimba and gi kepsang sama ki do oda ani kiran la new ki oda leka kang la tis chi gra ani chirda na kiran gi pe leka di putho bi donda la ra pe da daminda leka ulta pulta lagira da khala lamga tangbo ni mai bache lamga tis kyong ni dre da leka ti dubya dal tis lamga kyong ni dre try chi yu aina da chupo kyong cha chi do da leka duga ndi chi gi la do ya da o de do pe sha na re da endo chi kyong yung ya chi do chi leka tis enti do cha ga do gi wa ine ani kyon so la lamdu kyo mun do tara career kang la di ni career kang la ti chi mi ge khari shi do so lepa na la ne negativity enti khari li gi do ti chi la awareness sha go ya ge chi bu du okay next 10 days so chi da ne pe mi tang bu tang leka pe yak po che dingi na kiranzo la semde kyuni gomindo okay pe career kang la yak po tu semde kyuni gomindo ine ti chikta so ti chikda nga kyopo chupo cha go dule di chi dunga lega ndi chi la do da dende samlo li maseo marra dinzo gi chi do da lo chungwa dinzo la dende yung si ra dinzo gi chi do ni this sab che awareness sha level this chik na samlo yak po tang lai jo da dende tip endi ke kuch che ka mando lai jo career kang la okay on dende do chi tingi do next 10 days help me kiranzo yak pa che du ani kiranzo da relationship
Okay, relationship la da so danda single to imba ina denzo ichi yang so la life partner rai chance tu la ni shwe. Okay, kiran zo da expect chi yu na reta yang so single rang kyu du samba ina ni so single so nyem drang tu yak poki le ka ndi la pe de na yak po che tu ya da so i phama pi jing yin ro and so i sewa che sa danda yora da so single imba relationship na la so single imba ni phama pi jing yin ro da so to pu mu da de da yu ba relationship na la ra ta denzo ichi do kiran gi pe sewa pe passionate pe jampa pe sewa che tu ya ra ni kiran zo mang che the single imba na sawa and be right chance to ge mi sawa and to ge to mo to da go karo to da and sawa be to ge chance to ra kiran gi pe interestless and to ge chance to lan share ra ani ga kharitungi dulana 아니 가르tun기둘라나 아니 계란기 집단의 relationship 는 강라라 계란기다 싸워야 제지게 소소 already relationship 나라 유바이나 아니 양디 relationship 디 야르서 에치도 가르치고도 라다 passionate the passion to feel 제지미 소소기 다 약본데 가르치고 있나 다양 trip to lingo travel to 제고 nga이 냠도 다 칼라 activity to 냠도 제고라도 다 데기 planning and be 용시레 교가케 메사상 파로라라 온데 비리 시레 소소 다 교가케 미 이바네 다 부고인데 수고라도 다 데비 idea dara and chashi bi dixi rela share de okay relationship chimta nan kina gi sula sewa chi gi ne on de la pe jam tong sewa go ne ani konsola yak pu che chi du kare kare che du din zo idea bi sawa sawa de kina le bana la le to dam pe passionate ra de kina gi chimta pe sewa jam tong shuk chimbu ra pe ganang shuk chimbu kina gi tyeng gi du kina gi da so so gi da ning yo yo sa chi yo ra da di ning yo di kina gi sui ne in si ra所以呢，那对所以爸妈变成年着，他找不出么，他所以搞啥上课啊，给咪所以不顾是吧？不顾变事啦，他等你拖了，可能别生活也不切土呀啦，按生活切当的比少的切啦，他有了他，看来呢，蛮多话就说呢，工作了贴土当。ta chik nyimba ne mandawa chik nam kita mandawa chik yuni te to da chik yora da chedang mandawa chik che o de do chik relationship ya kudo ke kiran zo chi ani kiran zo la next 10 days ke che do animal spirit ke guidance okay dealing English animal spirit snake spirit ngala di korag ne lirta ya kaza de les mare snake spirit kira kare ke li dulan time to heal okay da kira sim na la kanye kare to ji the de ine the next 10 days la kira healing che du le sha da le tang du le sha gajina de kira so current energy la de ende to chi le sa ti chik sim ba ki me ki to ji cha da di khari ne si ra da so so go ra so so sim ba ki me ki kha ni cha ra so so chare re da chak tang de kira so ma da wa yo re da kha la di che ni relationship gi che ni cha na kha ya le ka ni ma dum ni cha yo gi career to le ma dum ni cha yo gi kha la mi gi ma ra tham ni cha yo gi kha ya phama pin je ngem thari mu cha ni da khari ne da so so go gi yu mi chi yora da khari do ne kiran so kyu me kyo chagi dura da current energy di chi kyo me kyo do chi tingi da dila time to heal ta simman zimma de da le tang le cho di lead the kiran so guidance on the lead ra time to heal the heal che do le so the kazu sim na la sim de ma di wa de kazu sim na la sim de yi da le tang da sim kyu sel le jo so sim ba kyu sel on the lead okay kiran so la guidance and number 555 to the number 111 to the number 55 to 555 o de kiran so number de tong kashi dang su di dul ko ra tong o de ko tong wa ina kiran so la da di universe ki kiran so ki chi do la guidance to you or the time to heal that's le tang da sim la da kazu pa to sim la ni dungi di sim de insta le tang simba kyu sus simba le shik chagra le tang to wan simla sim de na simla nasara le tang to wan simba le shik chagra ni le shik chai chi do heal chai chi do le tang la ni da time to heal healing che la ni kiran so guidance on ligi do okay ani okay da kiran so achi reading tagam si ani so lo go message de penging chimo chi ni ra pe rewa ye ani ngintung de la katak channel la subscribe ani nyur de chi yong Testele dullo ta so kirangi lo ta dulli bai na ngin de kirangi chedo re kirangi chedo tara ni sangi ni sunju barla kare kare chungu do on ko la reading yi ani kirangi chedo dangbo energy ra kirangi current energy kani do chito on ni ma ko sungi yi la shwe yi kiran la guidance and kiran la health wealth and kalawri health career and relationship on ni chinira dangbo kirangi current energy kani do chito okay danda ba kirangi kale kare gap shayo ni on de debu tu ma do chira kirangi kare to la energy put chi yo kirangi relationship chi ya po so chi do energy lugi be kirangi ta kalawri career ya po so chi energy lugi be kirangi financial ya so kare energy kare to la kirangi energy tang ira on di kirangi energy tang gyo di kiran positive result ten shada da ya o de do chitingi kirangi relationship la do pe apotang do pe apotang kirangi phama penje chi do pe apotang kirangi pugu chi do pe apotang so choga ki mi da gao karo ki chi do pe apotang konso ye pe positive kiran response so positively ara on di nen kiran pe de batsi me de bakaya yang financial kama kirangi da career kama kali gap chi kare to la chi kale ge be ne on di debut thele ara kirangi kare to la da energy put chi on di
tebulia an kana this tanya kaligawa de tebuya tungido asam tesemla this kanang shide kyu de batsimia do laira o den ka de do current energy on de do tungido kenan zo achira ani kiranzo chitang la kiranzo the yang travel trip and planning chi do the travel and chia ra kalori trip chinju the yang travel chimbo and chia kari ne si ra de planning bi do and kiranzo la yang da recently yang kiranzo be energetic chaya kari jingi to ne che thu ya do cha do and kiranzo la energy shuk chimbo le do good news to kiranzo cholo chu yu nya do da positive message and kiranzo la ra ya o de to gi do ra yu gi re da current energy re ra di o de do shitingi do ani kiranzo current energy chik karli okay and kiranzo popo tombo do kennedy sha dangi kari ne je ma do ta mindu ye je tu yel and popo tombo do be confident do kennedy ani energy da bar ki do kiranzo le shuk chembo do energy yo energy kari jaga to ni energy do di kiranzo ke physical activity do exercise to chia so weight lose weight gain che do exercise che go and tinzo e che na yakpu du ko ra jim no de yakpu du khaji na kiranzo be energetic to ngi do current energy ra a khaji chi khaji da ji yu gi activity physical activity bi ko su yu gi nge symbol khaji na kiranzo be energetic do yo physical activity di khari ni sira so yo ne do da sports and chat do da ya na yoga meditation the meditation li mara yoga chat do da ni gym chat do da so ida sports and chat do da ra te khari ni sigri kenan zo ida ga physical energetic do ka gang tra kenan zo ya be positive do kenan zo da semba e kyu do semla kange de ge shukchimbo de ge thongu min do semba e kyu thongu do okay and kiranzo la guidance tawadi okay expand share guidance li do ani kiranzo la guidance chi kharli do na ni manipulate chi ni gogor tang sigir da di indi pe sab che go yara ani kiranzo yang so subola na sa do yu endi ga la ine so ita na sa dila sab che go yara bb do da ani so la da chi yora da khala ore na sa chimba diabetes do da ani khari ne so la chi yo che ani ondila masa go rig din zo so i consume chi yo ina ani next 10 days dila sab che diet din zo ya pulin so addiction kala maluk le cho addiction ni ma doin thu ya gi thaplam di lai cha wo de do tin da addiction la dung anzo gi da ngarje gi rik sa de diabetes yana ngamo gi rik din zo na pang ma do ni sai di kare addiction cha gi ra wo de do so kala ore da so bol ne gi rik music gi rik to da khari kang la addiction yo bai ne pang thu gi na thablam se try che pang thu re lai jo ni pang thu gi thablam se dang bol la ma doin thu wa che lai jo addiction ni ma doin thu yo de so la mi ko gor en bi tang sigre sab che lai jo so gogor gala tip sire mix se financial tangkang la ra gogor thebe to da tende yung sire in the into next 10 days sab che la ni guidance on the ligi do that is chik every day la jo this chik leba shang chang bu dung bu chini de dung bu leba dung bu de la jo o de da this dung bu che o re la jo o de nen do chitung do ani kiran zo ra da khare thola kali ge yo ani da kiran gi da pa do kali ge ani tibu yak po de do da next da dile kali shuk che ge ya dile kali ya ga so future yak po so chi do da o de planning so international trade do da country shimbandel to city shimbandel to khari ne da university ne thori to ya re lopchong ne thori da khangtar da expansion kala kenan so planning dik na yakput to kula ne ra next 10 days only to do ani kenan so trading kala da be positive to ya da ba do kenan so na sa kan kari thigi wa ne kenan so da na sa dile doing to ya gira kenan so physical health kala kari kan thigi wa mental health kala kan thigi wa emotional kala kan kari to la kan thigi wa ne kenan so den ma doing to ya kan den ma doing to ya gi tungi du ani kenan so pe yakpu do energetic to ra ani kenan so health kala kan ske tungi mi du cheta ne kenan so health yakpu do indi kala da du kenan gi ta pe na diet to chigi la do yora nga weight lose chigi weight gain chigi nga ta so goal so so fitness kala goal so o the mental kala goal so ya nga mentally peaceful day to ya get goal bi yora da so kare do goal dikwa ine de kirangi achieved kirangi goal de kirangi kare do chashi digyo ine odi chashi digi dibu sambu doing to okay in kiranzo odi dibu sambu to ya indu kiranzo health kala chashi yakpu digna yakpu duk ra next 10 days pe apodo health mentally health emotional health physical health yora dit samma kari to ne kinangi goal sugyo aine kinangi chashi di yapu chik su egi chashi di gyo aine chashi di duptu du positive result lead okay health kana yapudu ani kinangi career kala ni star lead kari la na kiranzo chita ni career kala kiranzo pe balance ya po to ya career lopchong chingi na lopchong kala pe lopchong di changi di samma nga jang to chi dila du za dagam stungi di la jo da so ani so da business to chega chugyo aine business chik chego samgyo aine kiranzo go chuk pe ya po positive card lead ra di kiranzo business ti kirangi dubgi mare to da tis chik nam do sem lang ngam da do kigyo aine kego mi do go chuk pe ya po positive card lead ra di ani kiranzo lega khari chigyo
ni de la fruitful result dura di simdi ko mi du career kan la kinan zo pe yak pudun kinan gi da chik nga yang name fame to da social media tin de la leka chi yo ni yak pudu kinan zo chi dura next in this pe yak pudu kale kyap ra so so this balance you to get see da kinan zo result yak pudu gi du okay result pe yak pudu gi du fruitful result to di indu kinan zo career kan la khari to chik chega to yo ni kinan zo go zu yak pudu lan tu gi du da 아니 kalore relationship 강을 ledu anything 지키랑이 배 찌약보 갑 아니 가리 닥쳐가 저기요 이네 키랑이 찌약보 갑 삼로 약보땅 스텝디 말랭을 삼로 약보땅 레디 리기도 오케이 relationship 나라온데 네도 실리기도 아니 제당네 kalore 다디 relationship 라도 양소소 파마 빈쟁이 니도 소소 다 싱글 임바 이나 양소소 다 파마 빈쟁이 요랭이 니도 요로 도포도모 요리라 요마레 다디 해상말을 지야를 소소 부구 요리 파마 요리라 다 소소 닝이 슈스르 다 소소 교화 이렇게 매요리 가오 요리 다 라스 relationship 라디 소소이 대화 여기 미치 요라 예요 상마추 요르다라 데디 토란 키랑이 페나 파마이 돈달라 이네다 디다기 야카 치바치 레레스니 다가나 슈이라 소소 파마이 돈달라 이네다 파마이다 수보 트리팅 약부 용해 지등이 같이 오리 칼라 칸디테 오리 다이트 칸디테 오리 피지컬 액티비티 칸디칸디 제치 오리 라이토다 요라다 소소기 부구 퓨처 약부 제치도 롭종 칸디테 오치 제치고나 라이토다 소소 교화기 마음과 트리팅 약부 용해 지도 단단히 거나 디스틱 다이트 도 칸디테 오이나 소소 케미기 아니 트리팅 칸라 약부 용해 지도 케미 부구게 요 체니 부구게 유리니 다이트 칸디칸디 오리 레딘스 베 삼로 약부 땅에 탁치니 니 록바 제치메 소소 잉잉이 오지오였어 네네도 slowly 다라 삼로 약부 당기 록바 제야 네네 땡기 요르다라 오케이 니 키난조 같이 reading the relationship 약부도 simple 고민들아 아니 니 인도다 키난조 animal guidance 가리리도 animal 인지 모르 오케이 canary spirit 닝치알라 네 Kenanzo canary spirit ki sing your own song la sha ning chela kenanzo she kenanzo susu gi tang to wajel mi chi gi dende chi du mi chi gi di chi du mi di gi dende lagi du mi di ngala di chi lagi du mi di ngala advice dende chi mi shimba gi soso la gari lagi du ta ma de waje soso gi tak che soso gi je to wajel la cha ani yang mi ga ji copy je chi me da mi ko ende chi du ko ando try chi mo ende chi du mo ro chi try chi la do yo ra da mi gi copy on de ma je soso gi nga khari chi sing gi du nge khari chi to du ngala khari chi na yak 부 ngala 가르치나 뉴기도 ngala 가르치나 핑기도 ngala 가르치나 약부도 소소소소기 소소소소라 따니 탁체 토와 제일 라이디 요르다라 디카드 기 메시지 온디르다 기란조 이치도 오케이 소소소소라 nga 가리도 니 가르치 투도 니코역 딜라이도 딘 상마 이그노르 야미땅 소소이 nga 가르치 투도 니 가리 용기 민두 니 가르치와 있는 ngala 야부 차그리 니 가르치와 있는 ngala 누가 중기리 소소소소기 소소소라 따니 탁체 레가도 직체가도 코이도 저 모이도 저라 코피 마이 바제 소소소소기 싸와직지야 삼로 싸와직당 레가 싸와직지 소소소소 레발라 가리요 온디 뛰야라 레가 이네 온디 소소이 아이디어 가리요 온디 강라 레가 치야 오데니 도지 키랑라 guidance animal 요온디 켈리샤 canary spirit kissing your own song lashra tapi na onde lagi or sheji ine ngazo arijit singi shedi tangshala ni kopi chine soso tangya to dame onde ni mai baje soso inye she kari tangi ngaran sik kari chomgi inye dang kari lugi ngara she kari tangi lejo onde soso yi samno dang soso yi kari chetu do onde chetu wa che kerang soso nanglo gi talent ti ma tun lagi dura dor tuna onde ni do china soso la gari pingi do kari ngi do onde ta la nera onde kiran zo ichi do guidance re shada di guidance ki number kari yana di jiu di kiran zo canary lai di dang zo jiu di 다 통나 기란조기 치료 유니버시티라 컨퍼메이션 레다 기란조라 유니버시티 메시지 티기오라 메시지 티 레다 기란조 싱 your own song 라니 기란조라 댄스기 치료 컨퍼메이션 리리 야나 기란조 넘버 통기레 넘버 숨 넘버 333 라 온데 333 온데 시비 통세이라 오데 넘버 3 통야 고주기 와이나 안 기란조기 치료 메시지 티 컨퍼메이션 유니버시티 오니 기란나 메시지 텐데 땅인다 템바 삼로 라냐르 라이 치도라 유니버시티 기란나 컨퍼메이션 티기오라 디 넘버 숨 동야 yana di jiu seo di thongya go zu ra jiu di da ngara da namo shen thongyu mi de yan kenan zo thongyu na chigla dara ho de ro chig re ani okay en kenan zo ki che reading takam si ani so lo go message te begging chimo chen so la ra yo pe re wa yo ani ngin tung de la katak channel la subscribe ani ngin de che yang